Welkom hierdie week se Kaap vol Hoop, waar ons eerstens in die suidelike voorstede van die Kaap by die pragtige Constantia kuier, en dis by die Alphen Market waar uitstallers in die mooiste park onder pragtige bome uitstal en waar besoekers tussen meer as 100 uitstallers kan rondstap. 'n Unieke mark wat briljant en professioneel aangebied word. Ons gesels met organiseerder Nicholas Dekker wat ons meer van die mark en sy doelwit vertel. En dan gesels ons met die uitstallers waar François Schiepers van West Coast Honey ons meer oor hul produk vertel. En Michelle Tortnoy vertel ons van hul kreatiewe inisiatief. Dit is met die naam van Memo Mag. En Dorothy Matthee vertel ons ook meer oor die mooi Kaapse blomme wat sy by die mark te koop aanbied. En dan kuier ons ook in die noordelike voorstede van Kaapstad by die NG Kerk Stellenberg se feesmark, waar ons met Karen Visagie gesels en sy is die feesmark organiseerder. Erika Gorgiev vertel ons van die heerlike kaas wat hulle maak en dit is van Oos-Europese resepte. En Lorina Fourie het 'n unieke stalletjie met sjokolademelk in 'n baie kreatiewe vorm. Maar eerstens gesels ons met Nicholas Dekker by die Alphen Market in Constantia. Nick, thanks for your time. Great to be here. Lovely. Under the pine trees, yeah, great market. It's a great event. Been going for a while. Yeah, Ari, thanks so much for coming to visit us today. We've had some great success with the market. It's actually only been going for about 2 months. Yeah. Contrary to popular belief, this market actually did exist many years ago, pre-2000s, and we're not 100% sure as to the reason that it ceased to exist. Yeah. But there was a great opportunity in front of us to create employment opportunities and to create entrepreneurial opportunities for the local residents. So we jumped on it as fast as we could, and here we are. It's a great field and there's a great variety. It's great under the trees. Constantia is a brilliant place to be, as it is in Cape Town. But there's quite a number of employment that you provide, and quite a big number of turnaround that you create as well. So that's quite nice. Yeah, so we started this business about 18 years ago, and we started the business with the shared vision of creating employment opportunities and entrepreneurial opportunities for young students and people in our community. And I think through those ideologies, concepts like the Alphen Market are born or reborn again to create some significant opportunity for everyone here. We just did a little bit of an economic impact assessment, and we found out that in the last 2 months we've created more than 500 jobs if you take into consideration all the traders, the contractors, as well as some of their suppliers. And we've created about 3.5 million rands worth of economic activity for local residents and community members that are coming to trade their goods at the market. No, that's nice. That's special. And Namibians also watching, they come down to visit, and often people go to Table Mountain and to the waterfront. They can just come a little bit further to Constantia, and besides this market every second week, I think, and then you've got Constantia, Klein Constantia, all the wine estates around you. Yes, this is a special place, Constantia. There's so much else to do. I mean, so many tourists that come in from Namibia, from Germany, from the Netherlands, from all over the world that come and visit Cape Town. They seem to have this idea that it's confined to the front side of the mountain, to the foreshore, to Sea Point, to the waterfront. But just on the other side of the mountain, we've got one of the most beautiful areas in the entire world. It is so rich in history and culture. There are so many beautiful wine farms and restaurants, and there's beautiful people here. It really is like paradise. Yeah. The nice thing about being in Constantia in this market, because it offers such a variety, it's so great quality stalls, I can say. But if you're in Constantia, you can go a little bit further, and then you get to a unique part of Cape Town where you get to Muizenberg and Kalk Bay and Fish Hoek in that area. That's special. Yeah, it's also very special down there. I mean, anyone who's coming to visit us from Namibia or from anywhere else really needs to take a drive through Constantia, come to visit the market, but also go a little bit further and go on to the beautiful areas of Muizenberg and Kalk Bay. It's so up and coming. There's so many things happening there, and it's just a wonderful place for the public to spend their holidays, and for residents to spend their time over the weekends. Also, Nicholas, you're kind of a bit of a trailblazer in this process, and doing great things. But it's not always easy. I mean, you need to have everybody on board, but there's always here and there people from the community that said that maybe it's too close to their front gate. Yes. But you need to manage that as well. But it's a responsibility you take, but you need to tick all the boxes. There's lots of things that need to be in place. Exactly. There's so much compliance that goes into something like this. Of course, you have to lease the land from the relative government departments. You have to take into consideration all the permits that one would need, everything from structural engineering, electrical engineering,
you need to have a liquor license so you can sell a few drinks at the bar. There's also so much else that goes into the scenes, building plans and development, applications and noise exemptions from the health department. There's so much that goes into this, and although we are very strict on ourselves to follow all the good due process and to make sure we are 100% compliant, it does come with its challenges along the way. There are people that may wish to object to the market, and there may be people that wish to entertain the idea, or there may be some people that are on the fence. So it's quite difficult to manage public perception. But other than that, we're potting on and we're doing well, and we really do this for the traders and for all the people involved. And as we discussed earlier, the amazing economic activity that we've been able to create in an area that was somewhat dormant has been so wonderful to watch. And I think the benefits far outweigh the not only financial risks, but compliance related risks as well. Yeah. It's a great field, and you've got a nice area there. You can sit down there, different varieties of food, quality foods that you can order, and you can actually come down here and have your lunch or early dinner as well. Or breakfast. Breakfast as well. Yeah, that's perfect for a market. Also in conclusion, maybe Nicholas, the program is Kaap Vol Hoop, and it's about hope. And what you're doing as well is creating hope and getting people involved. And you see people arriving here with a smile, getting stuff that they want and need, the special stuff, and creating hope, isn't it? Yeah, for sure. And there's so much more to it than that. There are 5 or 6 different charities that we support as well. Okay. So we use the benefit of the market to support these charities. We've got dog adoption centers that trade here, that introduce the animals that they have to our guests and their animals that they're of course most welcome to bring along with them. And there's 5 other charities that I'm not going to mention here. Perhaps we can put a link to them that we support, that are local community initiatives, and the impact that we're making, for example, with Lions Club Tokai and what they're able to do for their beneficiaries through the support that they gain from this market is absolutely incredible to watch. And if there's one thing that I could try and get across in this interview, is how much impact this is having on the lives of other people. Yeah. And that creates hope, and that's what it's all about. There we go. Cape Town, a beautiful place. Constantia, a beautiful place. So now the Namibians know. Just go a little bit. They can travel from the waterfront, go past University of Cape Town to where Newlands used to be. Just carry on a little bit, you get Constantia and this great area. But I think they'll find it. Awesome. Life is unpredictable, and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as 50 Namibian dollars a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Welkom terug by Kaap Vol Hoop, waar ons by die gewilde Alphen Market in Constantia kuier. Ons gesels met 'n paar uitstallers en François Schiepers van West Coast Honey vertel meer van hul topklas produk. François, lekker om oor heuning te gesels. Julle ryk produkte, sommer net miskien, waar kom dit vandaan? Klink dit moet van die West Coast wees. Ja, nee, kyk, ons het so 13 jaar gelede begin met 5 korwe. En ons is tans op so 1300 produksiekorwe. As 'n familiebesigheid, ek self, my vrou en 2 kinders, en dan Desiree het saam met ons dit begin ook. En ons is tans doen ons alles. Ons vang ons eie bye op die canola lande en ons vaddel daarvan af na die fynbos toe. Van ons heuning is hoofsaaklik fynbos heuning. As jy kyk na die produk, op die produk sal jy sticker sien, goue sticker. Ons het 2023 die beste medium kleur heuning in Afrika gehad. So ons spog 'n bietjie daarmee. En soos ek sê, ons doen alles, vanaf die beievang tot die oes daarvan en die bottelering daarvan. En ons het verskeie, ons fynbos is ons primêre produk,
En dan ons 'n bietjie canola heuning ook en ons 'n bietjie bloekom heuning en boege en 'n bietjie boege heuning ook. So ja, ons bemark dit self direkte bemarking. Ons het 'n online shop, 'n aanlyn winkel waarvan meeste van ons besigheid kom. Ons produkte word meestal in Kaapstad word hy bemark. En dan doen ons die markte. Ons doen verskeie markte, so 6 markte per naweek. 3 op 'n dag, 3 op Saterdag, 3 op Sondag. En ons doen dit hoofsaaklik om ons brand uit te neem. Ja, so ons dis in kort wat ons doen. Ons is net heuning boere. Ons doen nie bestuiving nie. Ek het redes daarvoor. Ons is baie gelukkig dat ons goeie staanplek het op baie goeie forage of blomme soos hulle sê. En dis waarom ons nie hoef te kyk na bestuiving nie. So maar net die verskillende die smaak van die heuning verskil hy sê maar met canola en bloekom kan ons dit in die smaak ook agterkom. Maar ja, die heuning verskil altyd, alle soorte verskil. Canola is baie neutraal. In Australië is canola baie belangrike produk. 70%, 60-70% is canola. En dan by ons self is fynbos en dan het jy ook macadamia neute meer in die noorde. So hulle verskil almal in smaak, ja. So ons primêre produk is fynbos en dis waar ons erkenning gekry het en ons bly daarby. Van die produkte is die ene is so witterig, romerig, cream dan nie. Hy lyk na 'n unieke produk. Unieke produk, ons begin hom sterk bemark in die area. Trouwens hy word al lankal bemark deur baie boere. Ons gebruik ons canola heuning en ons klop dit op. En dan as jy sien stof deur hom gaan, dan doen hy klein borreltjies en dit gee hom 'n wit karakter. En hy is ook meer solied as 'n gewone lopende heuning. So hy is goed vir 'n spread op jou brood en so. En dan het ons natuurlik ander byprodukte wat my vrou maak, sy doen hande room en sy doen voete room en sy doen ook lipbalm. Alles byprodukte wat onder andere byewas bevat. Ja. So ja, ons diversifiseer so 'n bietjie om die myle meer te trek per korf. Ja, dankie François, dis topkwaliteit heuning al die pad van die Weskus. Michelle Tortnoy vertel ons meer van wat haar Memo Mag inisiatief bied. Memo Mag is a brand that takes your photos and turns it into magnets because we have so many photos on our phones and we don't really know what to do with it. So I help you display it on your fridge. Nice, and it's nice to have it here at the market, and I can see the youngsters love it, the older people love it, especially the youngsters. Yes, youngsters love it, and also at the Alphen Market, it's very family orientated, so that is definitely our target market. Youngsters love it because they can use it at their universities, put it on their lockers, so it is a very popular product because you can basically put anything on a magnet. It doesn't have to just be a photo. Yeah, and it's nice when a market like this, that you have the right feet, basically. It's a very good high quality market. The turnout here is always amazing. I mean, it's people from all over and like I said, very family orientated, which is wonderful, but all walks of life come here and that's what makes this market incredible. And nice to be under the pine trees here, and it's a beautiful area of Cape Town. It is beautiful. I mean, look at the location, the mountains in the background. I mean, what more can you ask for? The process is quite easy actually. If you have a photo, you can just send it to you. Exactly. So what we have a QR code. You scan the QR code, then it will take you to the upload page. You upload your photos from your camera's gallery. It gets sent to our laptop. We print it out, we cut it, and then we press the magnet. Ja, dankie Michelle, 'n baie kreatiewe manier om spesiale foto's tot hul reg te laat kom. En die Kaap het natuurlik baie mooi blomme en Dorothy Matthee vertel meer. Dorothy, jy het mooi blomme daar langs jou. Baie dankie. By Alphen Market. Ja. Ons ken dit as Kersrose, is dit van Ja, dit is Kersrose en in Engels hydrangeas. En hulle is natuurlik plante wat hou van skaduwee. Ja. Bietjie oggendson, acidic soil om die kleur te behou. Dit is natuurlik 'n baie mooi kleur die wat ek hier in my hand het. Dit is baie gewild die tyd van die jaar in die Kaap. En jy sien dit oral in die Kaap, is dit ook gewild in die mark, die mense koop dit? Ja, dit is baie gewild in die Kaap. As vandag, ek bedoel as ek meer gehad het, sal ek seker meer verkoop het. Hulle het nogal goed, hulle verkoop altyd goed. Ja. Hydrangeas, rose en die dipladenias, sulke tipe plante wat
baie son kan vat, maar die Kersrose hou van skade. Ja. Die program is Kaap vol hoop en vind jy ook so as jy vir iemand so mooi plant in die hand kan gee, dat dit gee dan hoop by kleur. Yes, baie beslis. En dis een van die ek bedoel dit wat ek nou doen voel ek. Dit is een van die werke as jy dit weer kan doen wat mense gelukkig maak. As mense hier kom, as sosiaal lekker en hulle vaar uit oor die plante, jy moet ook natuurlik 'n tuinliefhebber wees en jy moet kyk na jou plante en jy moet jou plante voed. Ons dink baie keer ons kan 'n plant koop en hom huis toe neem en hy staan net by ons. Ja, iemand het eendag vir my gesê, as jy nie na jou kind kyk en jou kind regvoed, jy gaan jy skien die kind het wat neglected is. Maar dieselfde met die plante. Jy moet na hulle kyk, jy moet hulle voed. En hulle lief wees, jy moet lief wees vir wat jy doen. Dis al 'n laafpad die beter gewen as jy lief is vir wat jy doen. Have you ever wondered why Grandma keeps her money under the mattress? And why is Angela uninsured? The Namibia Financial Inclusion Survey 2025 will help us find all the answers. From 6 October till the 4th of November 2025, the Namibia Statistics Agency teams in uniforms with tablets will visit homes across all 14 regions to learn about financial access, informal banking and saving habits. Email us at info@nsa.org.na or at 061 431 3200. Ons is terug by Kaap vol hoop en ons kuier by die NG Kerk Stellenberg se feesmark. 'n Jaarlikse hoogtepunt met 'n groot verskeidenheid vir die Kerskous en sommer ook 'n lekker bederf vir die onmiddellike. Met 450 uitstallers van unieke handware is daar beslis iets vir elkeen en die restaurantarea is ook baie gewild en die kuierarea natuurlik baie lekker vir terugsit en lekker eet en lekker samesyn. Lekker tradisionele kosse van seekos tot curry afval. Danksy die feesmark kan die kerk ook baie bedienings bystaan en bemagtig. Ek gesels met feesmarkorganiseerder Karen Visagie. Jy's 'n trotse Namibiër, gebore in Tsumeb, né? Ja, in Tsumeb gebore. En toe het my ouers verhuis en ek het Otjiwarongo skool gegaan, Otjiwarongo Laerskool, Otjiwarongo Hoërskool. En toe het ek verlief geraak op 'n man in Windhoek en toe verhuis ons Windhoek toe en toe ons eerste kind met skool toe kom, toe ons Kaap toe gekom. So ek is nou so 24 jaar in die Kaap. Ja. En onthou tyd van Otjiwarongo, daar was ook dan seker lekker bazaars en lekker dinge daai tyd gewees wat herinner aan hierdie mark. Ja, ek dink dis waar ek het geleer het. Is die bazaars. Ja, die bazaars. Ja, die bazaars. Altyd maar my ouers was altyd by die kerk betrokke. En daar moes jy in daai jare moes ons van kleins af leer bazaar werk. Ja, so jy het altyd maar gehelp by die bazaar of jy daarvan gehou het of nie, moes jy my help. So ek dink dit is maar waar my liefde gekom het vir markies. Voordat die markie kom 'n lang tyd terug, né? Dit is 'n jaar wat hy is en miskien ook so half raak en wat amper die hartklop van die markie. Die hartklop van die mark, dis ons kerk NG Kerk Stellenberg se grootste fondsinsameling. En dit gaan vir allerlei uitreike, dit gaan vir gemeenskappe wat ons help opbou, skole wat swaar kry, kinderhuise wat swaar kry, uitreike van ons eie kerk, waar ons meer behoeftige gemeenskappe help opbou en voedsel voorsien en dit is maar die hoofdoel van ons mark elke jaar. Ja. Ek het daar in die gange julle amper die Engelse praat van 'n slogan gesien, dit gaan glo en leef. Ek dink as 3 van hulle, ek kan nou die derde ene nie onthou nie, maar streef. Ja, leef en streef. Ja. Dit is sterk stellings. Ja. Dis waarvoor ons staan. Ons sit dit juis daar in die gang waar die rye opbonnel op 'n Saterdag. Dat die mense kan sien waarvoor ons staan. Dit is vir ons baie belangrik want ek meen dit gaan nie sommer net vir niks nie. Ons het ook 'n video waar daar speel, ek weet nie of jy gesien het nie, die video speel en hy wys die heeltyd die uitreike wat ons doen en die kindertjies wat ons voed en die klere wat ons uitdeel. So dit is definitief NG Kerk Stellenberg se hartklop is vir En dis lekker as mense betrokke is. En die mense raak betrokke. Sommige mense is by projekte betrokke, maar sommige raak betrokke deurdat hulle die mandjie volmaak. Absoluut en ons het hulle so nodig want
Ek meen die mark kan nie aangaan sonder hulle nie. Ja, Dit is mos maar die groot ding, is die inkomstes. Ja. Die mense wat nou kyk kan nie, ons is hier by die voedseldeel, daar binne is daar 'n klomp stalletjies, dis ietsie van alles. Mense by die koskant begin, hier is bederfdingetjies. Jy weet ook van Namibia afkom, jy weet wat lekker kos beteken, maar daar's van seekosse en curry afval en allerlei lekker dinge. Ja. Dit is ook een deel wat vir mense lekker is, hulle kan kos kom koop en die lekker sit. Saamkuier. En dit is wat my hart bly maak. As ek aan die einde van ons 3 weke kom en ek stap uit die kantoor uit en ek stap na hierdie kosgedeelte toe en ek sien hoe families saam sit en saam kuier en saam eet en 'n wyntjie drink, dan maak dit my gelukkig. Dan weet ek job well done. Ja, natuurlijk. Maar jy gaan na die 3 weke omtrent 'n lang Desember vakansie nodig, hè? Ja. Miskien is so van die markies, daar's 'n verskeidenheid, net. Dit is daar's tipiese geskenke, daar's eetgoed, daar's koue vleise, daar's seekosse, daar's iets van alles. Ja. Ons het buiten ons sale, ons geboue wat die kerk reeds het, slaan ons 2 baie groot tente op en dan verdeel ons die stalletjies wat ons insit in kategorieë. So dit is van dekor, kinderklere, kinderspeelgoed, Kersfees obviously, en dan ook kos, ons die hele deli gedeelte en die deli gedeelte is altyd ons groot inkomste, want mense hou van eet. Ja, en vat huis toe. Ja. Dis ek doen. Nou die dag statistieke getrek, ek dink mandjies wat deur die kassierpunte gaan, is omtrent 1800 mandjies 'n dag. Wow. Dis nou nie voete nie, want ek meen hulle is partykeer nou 4 en 5 mense saam, maar mandjies. En dan die gemiddeld wat mense spandeer is so R682 per persoon. Dit is dit hou nou op na Kerstyd toe en dan sien mense so klein bietjie meer geneig om seker die mandjie vol te maak. Ja, definitief. Almal kom doen maar hulle Kersinkopies en vir jou vroue geskenkie vir die einde van die jaar en afsluiting funksies en al sulke goedjies. So ja, definitief is dit maar die plekkie om te kom koop. Ons is terug by Kaap Vol Hoop by die feesmark van Stellenberg NG Kerk en tyd om bietjie kaas te proe met 'n Oos-Europese invloed. Erika Georgiev vertel waar in Europa sy vandaan kom. I'm actually from old Yugoslavia, but Hungarian speaking person. And we started already in Macedonia to make cheese, while we had a goats farm. And then when we moved here in South Africa, we started with different kind of cheeses from Europe. European style of cheeses. And we started like with halloumi, kashkaval, and slowly, how we see is all different cultures here. We put it always more and more different type of cheeses. We got a continental type of cheeses, plus the like Holland type of cheese. The kashkaval is like Mediterranean type of cheese, all different. Strongest cheeses that side, like 2.5 year matured. Beautiful blue cheeses, 3 type of halloumi, what is all own idea, while the original just plain, and we added with biltong herb, with chili, something new, to make something new. There is the pasta cheeses for melting, for pasta, macaroni, lasagna, and different type of table cheeses. Plus we adding always 2 or 3 goat's milk cheese, for the people who is allergic for the cow milk. Everything available for taste, stronger, milder. We showing how to grill the halloumi. We try to explain to the customers everything what we know about cheeses. That is how we grilling. Always dry grill, no fat, no oil. You see, to sear, and then you got that juicy, soft texture. And then the flavor come out with the dry fry. Very nice for braai. We are 23 years on the market. Before, we used to do exhibitions all over Durban, Cape Town, Bloemfontein, everywhere we go.
then how I started the COVID, everything get closed. And that's why we started with the Christmas markets. Why people was looking for us, asked us where we are. We couldn't travel anymore, was no exhibitions. And that's why we're coming now, Cape Town, different places for Christmas markets, why that is now popular. Everybody is like, oh, I see you again, yeah. People coming back, all the time coming back to buy the cheeses. Ja, dankie Erika, dis heerlike kaas en baie gewild by die feesmark. En nog 'n gewilde en kreatiewe stalletjie is Just Add Milk. Eienaar Lorina Fourie verduidelik. Ons besigheid is Just Add Milk, so dit is 'n basiese hot chocolate wat al sy bestanddele klaar in het, sy marshmallows, elke ding. Jy gooi dit in warm melk, dit smelt in die melk in en dan is jou hot chocolate gereed om te drink. Verskeie geure vir warm melk, verskeie geure vir koue melk, oulike geskenkpakkies, iets vir elke sak. Ek en my suster doen dit self, die deli produkte doen altyd goed, so ons het gesoek vir ietsie anders wat net die mense se aandag sal vang, so ons doen baie moeite om dit spesiaal te maak en 'n klaar geskenkie te wees wat jy net vir iemand kan gee. So die kappies bo-op dat dit bietjie homey voel, soos konfyt wat jy altyd in die ou tyd gekry het met sy lappies op. So dit is 'n volgoed geskenkie. En oud en jonk koop dit. Oud en jonk, ons kan nie voorbly nie. Oud en jonk, kinders is lief vir hierdie, maar as ek sê kinders kan ek alle shapes and sizes. So dit gaan regtig baie goed en ons is baie dankbaar. Ons versprei baie van ons pakkies gaan oor see as geskenkies, veral nou met Kerstyd, maar ons is in die Kaap, maar ons poedou, ek dink vir jou na enige plek toe. Ons is nie bang om ons vlerkie te sprei nie. Werk baie goed as 'n stocking filler want hy's lekker klein. So ons het bekers wat 'n hot chocolate reeds in het, kinderkoppietjies en glase wat 'n milkshake reeds in het, lekker goed pakkies wat dit by in het en daar's letterlik iets vir elke persoon. 'n Kind wat met sy R50 by ons kom kan ietsie koop en hy voel spesiaal as hy wegstap. Die program is Kaap vol hoop. Sommer net dis as ek met jou praat met mense hoor ek sommer net die hoop en entoesiasme. Ek glo dit kan hoop gee. Dit wys daar's nog mooi in die lewe. Jy kan as jy dit kry, jy wat dit vir iemand gee, voel lekker om dit te gee, maar jy wat dit ontvang, voel net so lekker om dit te kry. So 'n mens kan nie daai bietjie sonskyn wat jy vir iemand gee op hulle gooi nie op jouself ook laat mors daarvan nie. So dit kan net hoop gee op die einde van die dag. Die boodskapie is net 'n persoonlike boodskapie wat nou maar net sê jy's spesiaal, jy's oulik, jy's kosbaar, jy's waardevol want ons almal het nodig om dit net te hoor so elke nou en dan. So ons het die werk klaar gedoen, die ou wat dit koop, hoef niks te gaan doen omtrent dit nie. Hy kan dit net gee en soos wat ons nou praat van die hoop, hy gee daai hoop saam met dit en dit is net dis almal voel lekker. En dit is wat ons wil hê. Ons wil lekker voel as iemand ons produk koop. Die ou wat dit koop moet voel hy het nou nie gemors gekoop om vir iemand anders te gee nie en die ou wat dit ontvang gaan sê, "Wow, dit maak my dag." En dan is ons tevrede.